Pamirsa katanyane sane memargi ring Bali, ring sajeroning Pujawali utawi piodalan katurang wali sesolahan. Sekadi sane kalaksanayang ritat kala Pujawali ring Pura Dalem Agung Desa Nyanglan, sesolahan wali kasolahang pinakecihna bakti krama majeng ide sesuanan sane melinggih ring Pura Dalem Agung. Sesolahan wali, sani kesolahang inggih punika wenten sesolahan baris gede, Rejang Sari, Rejang Taksubuana, miwa sesolahan Rejang Dewa. Sesolahan wali inucap kesolahan oleh krama adat Nyanglan, ritat kala Pujawali, ring pura dalam agung nemonin raina anggara kasih perang bakat. Manut jero bendesa Nyanglan, jero mangku dalam taruk utawi iwayan sarjana, sedurung penyendaban Pujawali sani pacang kemargiang ring tanggal selai Juli war sekali tali selai, pinaka edan Pujawali kemargiang sesolahan wali. Makudang-kudang sesolahan wali sane katurang, wanta pinaka Cina bakti krama adat Nyanglan, ring sejeroning nunas kesukertan, turmaning kerayuan majeng ide sang yang widuasa, turmaning ide sesunan sani melinggi ring pura dalam agung desa Nyanglan. Kegiras krama ring sejeroning ngaturang sesolahan wali ageng pisan. Sesolahan wali, pinaka dreste sane sampun duking uni ketami oleh krama Bali. Ring tengahin abs kadimangkin, becik pisan antuk rajek ngelestariang, nyolahang, turmaning kelanturang majeng regenerasi pragina anyar. Sekadi pemargin Pujawali ketanyane, tio sesolahan wali taler kedagingin antuk suaran panca gita, ring sejeroni ngemargiang Pujawali pura. Juliana Bali TV.